Dobar dan, pozdrav do site. Evo još jedna lekcija za četvrto oddeljenje po makedonski jazik za zajednicite. Znači, počnemo s lekcijite za četvrto oddeljenje od početka. A prva lekcija je govorna vežba, predstavi se i mojite drugarčinja, mojite nastavnici. Pozdrav do site. Današnja lekcija je predstavljena u navedenom naslovu, koja će se sretnu vame sa prvat, treba se predstavu vame koji sme. Na primjer, ja sam Isak Osmani, profesor po makedonski jazik i književnost, isto tako i Edwin ambasador. Imam rabote na poveđe lekciji za učenica, to je za klasa, kako na makedonski, tako i na albanski jazik. Ja si imam stavljeno jedna moja slika kako nastavnik. Potom će produžime so predstavovanje to. Znači, u produženje će vi kažem pušte nešto za mene. Imam rabota poveći godin kako nastavnik. Predavam učilište kada se uči na albanski jazik. I tamo se uči makedonski jazik od četvrto oddeljenje. Ja kako nastavnik prvo treba da učam za makedonski jazik i njegovata primjena kako državni jazik u Republika Severna Makedonija. Će se obideme da naučime što poveće i vi je popodnata možno to školovanje da go učite i znajete jaziku. Kako se predstavujeme? Ja imam napravljene nekoliko primjeri. Evo prvo to neka bude to što se predstavi ja svoje ime i prezime, a i stavi i slika. Kako će se predstaviti vi? Znači usmeno, govorna vežba. Vi će ni zborovate da ili će ne odgovarate na kratki prašanja, a može i podolgi prašanja, otvoreni prašanja. Ovo je kratko, prvo to na primjer, ja sam ime i prezime, učenik u četvrto oddeljenje. A ako vi pobaram, da mi kažuvate za tatko to ime, vi će odgovorite ime to na moje tatko je i kada žive to. Se so predstavljanje to, vi je kažuvate vaši lični podatoci. Tukaj imam jedna slika na jedan poznat crtan film, koji mislim neka vi jeste go gledali, kada učenikot se predstavlja pred svojata učiteljka, to jest nastavnička, i pred svojite klasni drugari i drugarki, evo si imate drugari i drugarki tuka i nastavničkata, i to si kažuva ko je, što je, od kade žive, kako se vika neko je tatko, dedo, baba ili tako nešto. Znači, to je predstavovanje to za vas lično. No, sem toga, vi je trebali postavljati vašite drugarčinja i nastavnici. Kako da gi predstavite njih? Naprimjer, ja sam to i imam mnogo drugari. Tije se od mjesto to kaj žive, a i od učilište to kaj učam. Znači, treba se kaže mjesto to i učilište to kaj učete. Evo, na primjer, moja ta drugarka se vika, kako se vika jedna tvoja drugarka, i ta žive u Mahoto ili u Selotu zgradata, gradot kaj so vas. No, i za nastavničkata i nastavniku, na primjer, ja predstavljate neja od kade, ili od drugrad, ili od isti, kaj živete vi je, mjesto to znači je možda bile sekade. Ama treba se znati dodava i nešto uvavo za nastavnička. Naprimjer, ne uči za se, uvavo zborova,
Neziните zborovi se kako pesna. Tukaj imam predstavljeno dve sliki, v koji na prvata, na primjer, se gleda nešto što vi jeste vidjeli ako imate gledano edvinogov.mk. Naslikata je nastavničkata do katedrata, nastavnik od koji sedi, jedna slika, obična slika od pomali teca, jedno dete, znači vije. I kažu vam, ovo slika se predstaveni, moja ta učiteljka, nastavnik i jaz. Jaz mnogo sakam da gledam video lekciji od učilišnata platforma edwino.gov.mk. Pod ovu imate nešto interesantno. Koja se predstavува nešto, se predstavува potpuno, na primjer, tukaj ima jedna sportska sala, a vi je sakate sport sigurno. I tamo so nastavnik ili nastavnička od fizičko obrazovanje, si igrate, se relaksirate, razni sportovi, igri ora ili igri pomeću vas, razni igri sekakvi. Znam deka vi sakate da imate sekane ubavi u učilišni sportski sali, kada će minete podolgo vreme i će minete što bo ubavo. Za domašna zadaća treba da napišete i da kažuvate nešto poveće za vas, vaše učilište i vašite drugari i drugarki i vašite nastavnici, evo tuga nastavnik od koji si sedi na katedra i si pišva, znači ima mnogo knjigi, ima kompjuter i to je si podgotuva časovi za vas ovakvi, evo kako ovo je mojo, kada vi će razberete nešto i će možete potova da si kažuvate, da si se prikažuvate sa drugarite, da se predstavljate jedan na drug, da gi kažete vašite nastavnici, nastavnički i zasite da zborovate ubavo ili to što imate da go kažete. Zato ja si blagodaram uštedaš do gledanje i slušanje do jedna ta lekcija koja će biti naskoro. Prijatno.